Abakozi nibagira ngo ucurugirireho n'abana babo babura kuhumuruka ahabwa abazire babo kora baagarukamu. Nambwe nabanje tubakagiriye ishomero ahabwa inshonga y'akasente burizo bano banyenda tinkasa barusanko umukozi nguni insha kuzo wanje kutebekanisa kukunda biho bakanyikereza titwine cyo urya nitupanje sentura ro majuga abandi menyonga nyowe nyekiro bandire ngufuru ndira heru n'abana bana hatinkanye nyonko muntu abana babahandikiriye barahangu nibendeshwe ka cya school fees nakikayo naronde cyo gukora cyabura no mukaza nasigayo nakoma akubati nyine cyo gasomuka hati nibagira ngo n'abakozi kongana batwarizibwa kubi tubaru kubicereza kwiko office za factory okutwara inshonga zabo nubuze nsonga bagira ngo nchori kogu nko kuba kudakteninga abesha ababurize sente ngwaba babakingirwa abahinji umuntu mutari mu influence yo nayo muhinji abo ko bampe sente umuhinji tina kuza kutunga titwine majani muchoma ngwa majani gadibire nangwe ntugareba tukagumisiriza amajani bagatware sente zikwisha abuchiro kwataho yamunonga ka government mutuyambe umusongeji nangwa mutereza kasara ubuni twasomesa abana bitu nga TV West tubatwicirizo kutaho mu factory konga tugerizeho okutera chairman wa board wa Igara-Factory sumo. I don't want it to appear in the news. Negative publicity niyo mukutamu ekasifera opportunities. Mwene rizoba ni kwa advising ebyo akesharingwa kakuratira akesharingo k'abahinzi obwe bona barukubanja sente zabo amakuru agagasha kwa Juliet Charles.